Alright guys, I Gary ya daripada GCM Motor guys. Hari ni kita nak review BMW A1250 RT. Alright, ini bukan 1200 ah. Ini RT 1250. Tahun 2020, register 2023. Harga jualan kita nak offer 93,800 siap potong nama cash. Low mileage 27,000 saja. Siap ada crash bar, spotlight, semua dah complete lah. Alright, so ada free warranty setahun bagi korang. Kalau buat loan kredit, minimum deposit kosong, bulanan 1,600 lebih, 7 tahun. Kalau ada credit card, limit kalau cukup, boleh bayar guna credit card. Lepas tu kita buat installment dengan bank korang, up to 5 tahun installment. Alright, kalau nak trade motor pun boleh, nak join motor pun boleh. Penghantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan, termasuk Sabah Sarawak. Okay, motor memang cun lagi lah, condition perfect. So owner lama memang banyak simpan saja, tak pakai sangat. Jom kita tengok. Windshield depan adjustable electronic. Ada antena. Alright, warna memang original warna merah dengan maroon punya two tone punya warna. Ini crash bar atas. Alright, crash bar atas sampai bawah engine guard pun ada. Compressor lah. Lepas tu side cam cover pun ada guard. Semua dah complete. Original BM punya spotlight. Lepas tu tengok depan. BMW punya kaliper depan belakang. Kiri kanan. Alright, pakai tayar Michelin Road 6 120 70 17. Masih ada around 80%. Alright, so everything tune lagi lah. Horsepower 136 HP. Top speed lebih pada 200 lah. Ini side panel punya guard pun dah ada. Side panel BMW. Okay, belakang. Alright, belakang 180 55 17. Rogue GT punya tayar Michelin. Masih ada munga around 50% ke 60%. Motor ni pakai shaft ya, macam GS pakai shaft. Engine 1250 sama engine dengan GS 1250. Alright, so motor pakai keyless lah. Motor pakai keyless, ini ada USB port. So motor pakai keyless. Okay, ada radio. Okay, dia ada radio lah. Ada radio, mileage 27,000 sahaja. Ada mode, tengok ni road. Ada Dyna, Brand, road. Kemudian ada cruise control. Electronic punya adjustable punya windshield. Alright, lepas tu suspension pun semua boleh adjust. Suspension ada road, auto, max, minimum, semua ada lah. Okay. Heater, handle heater ada, seat heater ada. Alright, low mileage lah. Kalau korang minat boleh PM, kita start bagi korang dengar. Okay, engine semua standard. Alright, kalau korang tengah cari RT 1250, original warna merah dengan hitam, two tone punya warna, boleh PM kita. 2020 punya tahun, register 2023. Harga jualan kita offer 93,800 siap potong nama cash. So ada free warranty setahun. Kalau buat loan, minimum deposit kosong, bulanan 1,600 lebih 7 tahun. Itu loan kredit lah. Kalau ada limit cukup credit card ada, boleh guna credit card untuk buat installment. Zero interest selama 5 tahun. Boleh PM kita untuk dia punya TNC lah. Alright, kalau korang tengah cari motor ni, boleh roger kita. Bye!